Menteri Kerap Karyang ke Sorkar India, Shivraj Singh Chauhan, ulakan sip hun mensim ye kejing tiang kejing ubi bat kejing syngam kisok turun ke Meghalaya, ke bedang peninam bat de pat ba hayau Meghalaya, ke bedang tenembha bat dang yat chat mentah nong ba New Delhi. Uchohan omtang bau latian ye kidukot sok turun Hashintur ban mat kejing tiang bat jing syngam sok turun Meghalaya, Henry Ulajelia kinslip ye kishim priakti ban nompeleno ye ko umso ka bajeren hakti ka mon jong u. Katba Menteri Rangba Konrad ke sangma udang pet jaudut bat ngut umbia halau pedot ban UI kejing muja jong Uchohan hakabam sok turun Meghalaya. Uchohan ula penpau ke jingiro ikinong rap jong ke Meghalaya ki bela terisitom bat kila yok khet ki sok turun ki betiang haduk kata-kata. Hakalai terik kini ke yau sok turun kan kutno bat umla bantip la ki sok turun ki dang dap ni ban penhun ye ke jingkwa jong ki pat Delhi ki bedang syak thang hakas ngi basyet jong ka ayom liur. इस पाइन एप्पल को आप एक बार जरूर ट्राई करें। एक बार अगर ये खाएंगे तो बार बार खाएंगे। मेघालय के किसानों को और विशेषकर मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि इस पाइन एप्पल को ये महोत्सव के रूप में पूरे देश में और अब दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं और हम भी आपके साथ हैं। थैंक यू।